yalam gijogi kiba kumno ki nong yalam kiba kumno kita kiba ngingin jit kin lek ya kaban keren nak batau pai ba nginum sha mata ya kaban syukur pat nginum sha ya kaban kin keren beng nginum sha pat bakin penthame yangi daki kentien ki jongki life project life program yoi danga kini kisni kumno ka VPP yoi aka NPP hangtai apo Arunachal Pradesh yo kem ya gajing ra pisah ki joki mentalele kia da yo kam tu katu kam dei ka pisah ka jogi rei wahal sabadan dei nong train kontraktor uba ya kat kikam kontrak apo kasit ke jogi lai lembaga parti NPP mentah ya kate ka building kate ka assembly ru trei uni hal sabadan mentah ba yo kam dei ne ba ki ya lengkap bangi udu udon la ka jong ulai dei hal sabadan Arunachal Pradesh badun bodli na din jung kontrak sama din ne beba tiga ni ka parti NPP da ka baburong pioi kumni kumbakayat menni nakini kisni shoga election MLA ru yo ka parti NPP de laga jong bak NPP Henry Tementala sai kedar ba hatalu para uci minister jongka jalaga jong yuang kumno lada yikitugi khlajat ki bodan nang taiwong lada pijit no ya umudi tap hak NPP deilim dai pada deilim dai kata kalong ke bak krendai bak kren bak golden kata kren uci minister jongka jala te pada mata ngimdei menta ban saya lambak la pilih kam start ba fi benyiru nama pida piaru pipe ya ka mobile pida shong ka por ba pije shong karu pioi ke kabajia bat ya ka baman de na kata da mo ipi tolong scam wadnum saya lambak la long kat ka balong ai menta nama kata ka jingkesan ya ka VPP dei sahang ni ka bangi don ya ka jingkermen nilai keleng ki sunong nilai keleng ki jaka upai ba umi uang dalam sakat ka balong ru mentangi bet hau pra kada kidawan kat ka bakiwan ru ngi hau pra bat ka basu tenat kelong ba nakaliang ka jung presiden barang ba jungi uju hikai ban nakaliang kinong yalam gi ba khmadu kiju hikai kiong ba menta kani kadai ka kenti ka bangi habrat ban rat ya kani ka bamsap bat kani ka sedang lemba ke election don di parti yo uju ba arden te hikai ban bamsap hikai ban simpisa uba arden presiden jungi ukem ong ba khirit pan bisa juang ne khum juang nei ong be lada ais go ba simbe ong kublei sibun sapet pat hau pra kata kadai ka jingikai ka jong presiden ki jongi hari ikem ong ba khirit pan bisa de aba ais go ba ni sim kublei sibun bat hau pra bat kania ka jingikai ngani atu abi kan long ru ka baba mat kadai ka lat ya ka bad rat khong ya ka bamsap lada kami ke MP election PI ke jingkersan ke bapura batnya tim scam batnya ngek batnya don ke jingkermen baka parti VPP kan yo ya ke jingjob batnya ngek scam hagiwi parti election tapi ki kandidat nagiwi ki parti banai pisalah pekat Husin laai namar daairu sibit tip kila kep shei tikan loru ka jinghikai ba kumno ban hikai yo pai ba ka sensyar khadar kan long ka bakhoi baka bamsap kandu kandangno nakane karbi ke bayet ke jongi ngidon kam namar kata ye kinong yalam ki baskam ngidon kam ye kini kinong yalam ki jongi bagi nang ya chakmat nginai ke jingkersan niki ngidon namar kata ai bu ke jingdoi ya u presiden barang ba jongi baden milar basingkersan ya gi MLA argot par ki jong ba Livingstone bat ki jong badel bat bakini kinang yalam ringkat kinong yalam jong ke VPP ngek scam ba ublei un pentamai ublei un yalam un kersan ngi markan nongrim berkatongi ke vision lani ke jingyoi ke jong ke parti VPP galong ban penimpat ban penbabat ban penkeladur tonginya penkeladur namar kata ya kali ke bayi ke jongi nginum saya lam bakla hanuru haga por election ngoye bi ki jing pentame ki babon teng yuk kumngop teng yuk kumbakla sabangan syong nganya tu ye bi ngaru sisin haga por bangadang long kena asam lagi ngayo kumngop pidi bangop kumno ngapain dia kau ikat advertise yang tu jingta bagi Fair and Lovely tengali bayong mahagum ni mah teng ngapain dia tu Fair and Lovely na mare tayo tu bili bhabe ngaru daga jingsha itenat kata jing ayat advertise ngalikit yung di Fair and Lovely lalu senduk ru ngapain katur dan ne kadu ha ka ba kadu na Fair and Lovely wat sayang habil sering
Nong ye pi de na kata kadau kijing pentame ki babuan ki bawan nabi ban penitenat ban penba Henry long scam kum kinong yalam long scam nabi kantam pada ai ke jing kersan ke jopi lada kalong sakat ke balong menta hau pra mengasip scam bana penbat nabring jopi bat gidon barokot nabring jopi ro ki bawang ma menta tinggi ni de menta hau pra ni lada don nabring jopi ki badang artetin yang tip kumno ngong ye pi da perkata leche ki yang kisem ki jopi bo ki jingduai haga bangi jet ki temen besan ha bangi jet ki nong yalam ki bakmat ni da bu ke jingduai denam dai perlok baik denam dai kis ke senat nakaliang jong kasinat nakaliang jong ki balang katolik ki balang presbyterian ki dabu ki guideline na ki jingbata haswa ke election bagi di banjit kumta kinong yalam ki bakumno te kacu kumbang ijit iki temen besan kumbang ijit iki dokot juga komiti balangru ngidai ban lejimut ngidai ban dasiap ngidai ban lej jaga kendong perkhat ban duai ban mentabu blerun percaya ki jimut ki jing perkhat ki jongi ban minum su perkhat ye kai ke bayo minum perkhat tanya ke ke ba ni hun tang hang ni ring perkhat nak benta kalawi perkhat nak benta ka ying kesem ke jongpi perkhat nak benta ki kun ki ti ki jongpi kani galong ka ba kong samba ya ka ba kumno bangi ngin yo ya kesencar kadal ka bakut dimenta ka syong sapi ka syong sah karai ka jompi bat ngatip ba kong bang komo meneba karai libun na bring jompi pilarai ba menta ka kedi long sakat ka balong hau pra ba yang ngit skam ngindon ka jingar tutin bahakan ni ke MP election ni kermen scam ngimko tambah ni kermen scam ba lemba ka jingkersan ka jompi ngin yo e ka jingjok ngandom keren bon ngi sekren pat agi ipon na margam IT ya ka por ka bakambon how MLA jungi ba Brighton marban yang bon pensai susu nya ki nongrim jo ka parti bat kamtam ya ke ka bangingin ya sekama ti tangini ki ken dong maudo bat ke area rimen berkhot lek ki snong ki thau ki jopi jongkani ki santling ki riutli polling station ki jopi ai na marka ka jingkersan ki jopi ongi ki men ongi ki para ongi ki bahayi ngasem ya mentate ngin sikap ngin kabrik ikhmat lada ki wan ki weru mlelei ngin chu sikap ngin chu ya kublei baki Henry kabut hau pra te kublei shimune bahakani ka kendai trik jo April wat nombakla lek segi polling station ki jopi wat ong ba sali ngadi langkhano ngadi traino telada mapi pimmi madan lada mapi pimlek ya kaban nyon yo botan kantakan bu ke jima ka bakrau nak banta ka rigo bayet ke jongi nek namar kita ka khat khandai ni yang mi nak yang ki jopi nadu dam step bat dagawe ke jingmut le ki polling station ki jopi bat aya ka jingkersan ki jopi pe hangno ka badon usumbol pra bat nangta ka kerteng ke jong candidate jong ka Voice of the People Party ide Dr. Ricky Ejesikan Shonya kasap ka jongpi ha uni ubotan jong kasap jong kapra kublai sibune nagamate kan ko por ka bakodor ha kan ka por ngin se kandu kublai sia jarmu ya pi bakhan